parlok hakaban kong sobanai ngo yublei hakaba saisian padula pande syambeng ya pi bot kom joro yang gi pat pai bei te iwei bei napreng jong pi ke bani i ke ni video so ba sa phone hakini ke number ba email jong ni ba ila patai hakaba ini ba ila ja naruka arpo praterik jong ni upnai baladep te hadu ke ni por ba ke kenti ba menta ki ba ya sam kham tam email jong i ilinga ipisa ikuslai shano uni kon jong i udan te le se ini ba ibaderu ikon jini kong le se la pi ke ni video sngoba ban pej ya ke ka pai me jong pi karpat ho chibon ki jinge chibon ki karnum kan ram ha ke chem ke jong pi pi kando hanrei email rubapli itamang ikanja ikuslai shano pidan but lese don na breng jong pi paj baru ki ban sai ya kador ke jong ni pa lese la pi i hangno so ba sa pentep shai ni number i bai me juni pa instagram ha ni ka video anda la dap kran mangi te parlok kubli shibon kubli sha jarngo te ya bo jroi karpang dam ta ni ke yeng ke sam knang bai ni ba la dai don chunu rin la wan phai sok wan phai sai no chla ka jong ke yeng ke sam ambat kham tam duai bên lạnh này chim mà cái chim sao wat apreng ka perthei ke posni hanrei ngej pau ble un keronda ha bai idan hang nong noru tes ngap sai ke ching karang ke joi me joi ni ba te parlo kubli shibon kubli sha jarngo kun jonga kamen sim jonga kam hun kam sukshu yepi namar ba ngalek pe yepi hama korwat jakasa jong pi pimdon ngalalek pe yepi la jan cita yu tamru pimdon ngamlap yepi telada pilek belan ne pidon jono soba kun pun yanga tangbangan hun mansu kamen sim ngakerpatru yepi kilo kijor lada piyo ine la piya une kun jonga ufedinan moleng walang ubana sinong motong so bahasa pentiblem ha une nombar pun pranyo sau wei sau ar kane kaduru kala kamper menta namar menta udon ha pedeng ke jingpang kuble sibun yep na kamenta jong pi baro